вакаларақта тариф etmege аздарымыз. Студияда мен Султан Истакаева Чалышам, хайрлы ақшамлар. Невбет экі кереге қысқартылды, Жанкойде яны балабақшасы açıldı. Дамлар вебиналарының оқ тарафлары яныланды. Қырымда капиталь тамират лейхасы девам etmekte. Қырымда балықшылар күніне форель балығынен қайдеттілер. Бүгін Жанкойде 220 ерлік бала бақшасы açılды. Қырым елбасшысы тәдбірде видеобақ арқалы іштірак етті. Енді шер бақшаларына олған Невбет яры-ярыға азлашты. Эльмаз Аблакимова Березка бала бақшасына қатнайжақ баланың айлесінен сөбетлешті. Тafsilatlar левхамызда. 4 yaşlı Liza'nın anası salınacaklarda sallay saçları örülgen, beyaz anter kiyilgen kışık çok beklenilgen bala bakçasının açılımına geldi. Это очень значимое, потому что дети многие дома находятся, а сейчас все пойдут в детский сад. Raflarda kitaplar, oyun odasında oyuncaklar, hadimler heyecanlanalar. Sonki hazırlıklar kete iş pişirilgen blokta her şey yerleştirildi. Hakimiyet vekilleri video kopurge hazırlanalar Bağda, Kırım yolbaşçısı. Хорошее событие сегодня. Вот вы знаете, уже действительно ждали этого детского сада, очень долго были задержки в строительстве. Но для нас с вами открытие детских садов – это одна из главных задач перед органами республиканской и муниципальной власти. Березка bakçasının 2 katlı korpusları federal maksadlı programı boyunca 3 yıl içinde temelden kuruldu. Obyektın fiyatı 180 milyon rubleden aştı. Balalar için kompüter odası, tebi blok, sportif ve tedbir salonları donatıldı. Hepsi grupalar bir-birine oşay. Her birinde geniş oyun odası, balalar yuklagan oda ve sanitar noktaları, soyunuf odaları var. Anda urba ve ayakkabılar kurulması için dolaplar da yerleştirilgen. Bu şeylerin hepsi 3'ten 4 yaşınaca 24 bala için hazırlangan. Böyle grupalar ondan 1,5 yaştan 6 yaşınaca. Очень важное мероприятие и для родителей, и для педагогического коллектива, ну и, конечно, для правительства, которое стремится к тому, чтобы были созданы условия для детей не просто присмотра и ухода в дошкольных учреждениях, но еще и обеспечивалась образовательная деятельность. Жанкойде 2021 senesinin sonunaca 100 ve 200 yerlikda 2 bala bakçasını eksploatatsiyaga tapşırmak gerekler. 2022 senesi ise Ramadada 147 daniyanı mektepten evvel müessese çalışıp başlayacak. Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov, Millet için. Қарасу базар Вестиетлер трассасында işçiler yolun tamiratına başladılar. Kuruculuk Kırım Cumhuriyeti'nin hafsız ve keyfiyetli yolları adlı milli lehası çerçevesinde alıp barıla. Kurucularga kaç kilometr yolunu töşemege gerek ve obyekt ne vakit hazır olacağını Muhammed Zikriyaev bile. İşini başlamazdan evvel фрезеровщик Сергей Волохов öz техникасына çalıştıra. Сергей 40 тонналық машинаның дүмені башында 10 yıldan зияды çalışа. O идаре etken техника ең земанивелерінден бірі сайла. Bir сменада 1 километр хадар eski асфальтына кесе. Снимаем старое дорожное покрытие, выравниваем слой асфальтов. Я машинист, сзади 2 оператора. Углубление, проценты. Для выравнивания также. Геодезия дает отметки, по этим отметкам идут операторы. Моя задача ехать, грузить машину. Bu yıl kısmındaki işler geçken hafta başlanğan edi. Şimdi kuruculuk meydanında 15 nusxadan ziyade техника çalışa. Ведется подготовка к уширению проезжей части и к отсыпке основания дорожной одежды с щебеночно-песчаной смесью. На следующей неделе планируем начать здесь уже непосредственно работу по укладке асфальтобетона. Umumen 40 kilometrden ziyade araba yolu tamir etilecek. Jankoy Kefe trasasından Seyitler kasabası артından Karasuv Bazar rayonunun Muşaş koyunece. Yakın köylerde yaşayan sakinler bu sene sentyabr ayında öz arabalarında оңайтылықнен кезіне bilecekler. Все, что не делается, все у нас, как говорится, к лучшему. Стало лучше, намного лучше в Крыму. Trassanın tamir etilgen damartasında termoplastик sızıkları çizilacak. Cemaat nakliyet duraklarında ise asfaltobetonun temeli deniştirilecek. Muhammed Zikriyaev, Arsen Fukala, Millet için. Kırımda çok kvartiralı evlerinin tamirаты devam etti. 24 binanın ok tarafı yasala ve 20 dam boyunca işler alıp barıla. Ahmetçet'te endi 4 evinin fasadı tamir etildi. Böyle evlerinin birinde televizyon takımız da bulundu. Tafsilatlarına Ayşe Şulakova devam etti.
Вот так вот выглядел фасад до ремонта. Шимді баррикадная соғағында ерлешкен чоқ қатлы евнің тыш қияфетіні комшу ев хатырлата. Оның ок тарафы эшілген. Диварлары эскерген, плиталары арасында есе чатлавлар бар. Капиталь Тамират мында аман-аман ярым асырдан берлі кечірілмеген. Растрескались уже швы между панелями, и затекала влага, и многие жители жаловались на то, что стены мокреют. Бинанын ок тарафыны кечкен сене октябрь айында тамир етіп башлаған еділер. Тыш қызметчі 180 квартиралық евінің ок күрішіні толысынен дыныштырды. Ишчелер диварларны эски сылавдан темізледілер, минераль памуқлы плиталарнен қапладылар. Сетке төшеділер ве яныдан сыладылар. Сон есе декоратив штукатурканен безеттілер. Подъездлерде пенжерелерді дыныштырылды. Фасад, конечно, был в плачевном состоянии. Ну, сейчас сделан по европейскому стилю. Спасибо властям за это. Молодцы, все очень прилично сделали. Претензий нет никаких. Спасибо большое за такой хороший ремонт. Энді бинанын дүлбер көрініші эм кечкен кеткенлерні, эмді яшағанларны қувандыра. Кок виағарған туз еріне диварлар sıcak түсте олды. Кечкен сене мында лифтлерді ныштырылды, дам яныдан төшелді. Тек мағаз одаларыны ве кырыш огундеки территорияларны абаданлаштырмақ қалды. С каждым годом мы наращиваем темпы. Если в том году у нас основной упор был сделан на замену лифтового оборудования, да, по Симферополю мы поменяли 307 единиц, то в этом году мы именно делаем упор на кровли фасады. Со следующего года мы будем также большой упор делать именно на инженерные сети. Кечкен сене Ахметжитте 9 evde damlarının kapital tamiratı yapılgan еді. Bu sene ise binalarının ok tarafına keçtiler. Yılının sonuna paytahtının da 7 evinde işler başlanacak. Kırımның kapital tamirat fondunda regional programmanın amelge keçirілігі гражданлар төлеген параларға doğrudan-doğru bağlı olğanını hatırlatalar. Ayşe Шулакова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Бүгін Қырым Жұмхуриетті Жемаат палатасының 3-ші тәркібінің 1-ші топлашығы олып кечті. Анда Мислиат Мушавери органын реберлері сайланды ве кележек 3 елға иш енілішлері белгіленді. Ачық реберовді Жемаат палатасының 36 азасындан 32-сі болынды, яны сечілген тәркіпні Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хайырлады. Практически по всем вопросам мы оценивали и взвешивали все позиции за и против, соответственно, что позволяло нам более качественно принимать управленческие решения, коллеги. Поэтому слова благодарности я говорю всем, кто проработал в предыдущих составах Общественной палаты. Ну и, конечно, новому составу, коллеги, что хочу сказать, конечно, рассчитываем на вас. Все равно, еще раз говорю, понимаю, вы фильтр, на самом деле, тот, через который мы рассчитываем качественно будут проходить все наши нормативные акты, законы, предложения. Қырым Жемаат палатасының яны рейсі оларақ Григорий Иоффе сайланды, зинаддашлары қайдеткенлеріне кебі оты жіребелі саясетші ве яқшы ребер. Бұл вазифені Григорий Иоффе 2014 сенесінден берлі эдайты рейс муаминлері де ғайрадан сайланды. Бұл Александр Рудяков ве Александр Форманчук олдылар. Палата ос ішінің мақсады оларақ анаясыға кірсетілген түзеттеулері амелге кечірілівіні тайынлей. Эта работа требует сегодня большого, так сказать, усилия, прежде всего органов законодательной и исполнительной власти. Я думаю, что Государственный совет будет рассматривать целый ряд нормотворческих документов, законов по, так сказать, уже внедрению всего этого в практическую плоскость. И, конечно же, Общественная палата должна здесь быть во главе, так сказать, общественной экспертизы. Да, 14 кіші коронавирус хасталығындан тедавиленіп, Қырымның хастаханелерінден чықарылды. 16 кіші есе инфекция қайт етілді. Бұл ақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов өзінің іштимаяғларындаки сәйфелерінде хабер етті. Қырымның лабораторияларындан 2000-ге яқын кіші тешкірілді. Omумен бүгінгі күнге Қырым Жұмхуриетінде 831 коронавирус хастасы қайт олынды, 635-ші шифаланды. Сергей Аксенов Қырымларының маска низамына риайет етмеге ве топланған ерлерге хавсыз месафе қалдырмаға чағырды. Жұмхуриетте чечек салонлары чалышып башлады. Гүлдестелер насыл сатыла ве чечек бизнесінде насыл янылықлар пейда олды. Бұны Сабина Дениева білмеге тырышты.
Чечек муссесінің ребері Зиния Рустемова балалықтан чечеклернен мирақлана. О самоизоляция башлағанындан мен бірәсчік шашып қалдым деп тариф еті. Пришел товар, представьте, на весь Крым, и буквально на второй день мы закрываемся. Все, это, конечно, колоссальные убытки. Было выкинуто очень много цветка. Шымды сынырланулар yok. Чечек тюкені өз нормаль ішіне қайты. Тюкенда Голландия, Эквадор, Кения мемлекетлерінден кетірілген 150 чечек чешіті тақдим етілген. Гүлдесте топламаға еркез біле, ама композицияның технологиясы бұтек 30 файыз. Қалған етміш есе беде истидат. Керчектенді флористика, бұл санат демек мүмкін. Чечек муссесінің ребері олардың келері яваш-яваш артачығына умют еті. Иқтисадияты велики севьеге қайта. Чечек салонларында да муштырылер сайысы арта. Наконец-то отменили режим самоизоляции, и мы можем работать. Наша работа нас вдохновляет. Шымдыликда чечек бизнесі доғру елға чықамы. Кемер иш адамлары яны шариетте өз ішіні біраз дәнештірділер. Чечеклер керекле ерге алып барылығы самоизоляцияды вымында да олды. Еқырынылар арасында рағбетлік қазанды. Бүгін гүлдесте сымыры шетмек қиынды гел. Тек интернетке кермек керек. Самоизоляция низамы лягу етілген сон, бұл хизмет пек керекле олды. Гүлдестелер еткізіліві үшін сымырышлар сайысы арты. Курьер Эдем Аметов невбеттікі сымарашыны кетіре. О 5 жылдан берлі чечек базасында чалышам деп айта. Самоизоляция низамы біраз кедер етті. Ама шымды иш яваш-яваш доғырлана. Мы в любое время и в любом месте, как в Симферополе, так и по Крыму, можем организовать праздник людям, доставив самые красивые букеты прямо к их дому. Чечек бұтес бозулған мақсулат. Мечбури тоқтав давамында флористлер өз ишлеріні башқа жетізмеге тырыштылар. Сабина Денеева, Валим Сейдалиев, Милет Учун. Ахмеджетнің музыка оқув юртына уникаль чалға алетіні бақшыш еттілер. Вақия юз берген ерде бізі мұхбирамыз Гузель Мамбетова болуына о бізнен жанлы бағда. Гузель, сөз сізге. Селям алейкум Султания, Ахмеджетеки Чайковский адына оқув юртында бұйық вақия. Мында милли лиха амелге кечірілівін черчевесінде арган бақшыш етілді. Байрамда Крым Джумхуриетінің медениет везірі Арина Новосельская болуна. Такого инструмента вообще больше в республике нет. Это первый, это пока единственный инструмент, и мы счастливы, что он находится, установлен в альма-матер академической музыки в Республике Крым, в Симферопольском музыкальном училище. Инструмент имеет 56 тембров, 3 мануальных клавиатуры, 1 ножную, и воспроизводит бесконечное разнообразие звуковой палитры, в том числе симфонической, оркестровой музыки. И нам очень отрадно, и мы гордимся тем, что больше полусотни ребят, талантливых пианистов, которые сегодня обучаются на факультете фортепианного музыкального исполнительства, будут иметь возможность заниматься на органе. И в дальнейшем мы будем рассматривать введение уже специализации органист, пианист через запятую органист. Это очень важно для развития и фундаментального образования музыкального в Республике Крым. Мен исе хатырлатам. Крымда мектеп ве бала бақчаларына чалғы алетлерінің бірілмесі девам етті студия. Сағыл Гузель, бізізе башқа хаберлерге кечеміз. Йылда ең лезетлі байрам. Ер йылы июльнің 11-інде татылықларны севгенлер бұтын Русия шоколад күніні қайдетелер. Иш күнлерімізні біраз татлы жайетмегі үшін мұхбиріміз Ленуза Бурсиитова шоколад круизіне ел алды. Керим Вилулаев махсус фен иле шоколадны ерите, конфетлер япмақ үшін қарышма азырлай. Бұндан сон бұл шекеллерге шоколадны токе. Карамель фыстық елентісі есе десертке текрарланмас дам бере. Мраморная доска у нас всегда ниже комнатной температуры, поэтому она способствует быстрому охлаждению шоколада. Зенаты бойынша тыш техника енді 8 елдан берлі өзінің татлы шедеврлерінен айретте қалдыра. О Ахмеджетнің ең яқшы ресторанларында рағбетлі десертлер ярата. И к этой профессии меня привела любовь к выпечке, и очень люблю удивлять гостей наших. Керим өзінің никах тойына тортны бір кімсеге ишанмайып өзі пішірді. Оны бұту нумыр хатырлайжақ. Огромный торт на 30 килограмм свадебный. Это был
самый большой. Это был самый большой торт и удивительный. Учды торт пішірмек, Эйфель кулесіні яратмақ, Керим үшін бұ ағыр дегел. Зияретчілерінің ең севімлі десерті қырмызы тирамису деп байлаша кондитер. Оны пішірілуіне Керим темелден янаша. Его особенность в сочетании молочного шоколада и сыра маскарпоне. Тезден оның муэлифлік менюсына аз калориялы десертлер де қошылажақ. Демек семірерім деп қасебетленмемеге мүмкін. Шоколад салонында есе бұл қадар чешітліктен көзлер қамаша. Мужизелер тамам кіріштен башлана. Татлы әлемде қоянлар, аюлар, масал қараманлары ве дігер ажайып шейлер яшай. Олар епісі шоколадлы ел ішлері. Дүлбер гүлдестелер, назик елкелчіклер, чешіт айванчықлар, кудучықлар, буепісі белчікі шоколадындан ясалған конфетлер. Атта бойлы ажайып манзараларының дадына алмаға мүмкін. Сидят художники, рисуют вручную на плитке шоколада, топится шоколад, добавляют пищевой краситель и кисточками рисуют, как красками. Бізге ақиқи шоколад насыл япылғаны ақында Сергей Кулеба тариф етті. О 10 жылдан берлі лезетлі шедеврлер япа. Шоколад кейф көтереве вүджутқа күч береде байта. Шоколад нужно обязательно темперировать, чтобы он был вкусный, блестящий. Особенность темперации, его нужно поднимать до 45 и опускать до 30. Бұл ерде олған ассортимент тәжіплендіре. Туристлер татлы хатыра бақшышларыны сатын алмаға шықалар. Балаларының диққатыны шоколадтан ясалған балықлар, эвчиклер, сепетлер желпете. Для этих фигур у нас есть специальные формы. Мы заливаем их. Бывают они белые, черные. Оларның айтқанларына көре тек шоколад күню істеген қадар татлылық ашамаға мүмкін. Ве бұның еш бір зарары олмас. Не артқач калория, не де сағлық проблемлері пейда олур. Ленуза Бурсеитова, Рамазан Аливапов, Виталий Голубев, Милет Ичун. Русияде балықчылар күні адетін жейілінің екінші базар күні қайдетіле. Бұсан тесадуфен чеселчілгені жоқ, чүнкі бұл күні балық тұтылмаға ясақ мұдеті біте. Мұнданда ғайыры яз авасы нәйет нормаль дәрежеге ете. Балық тұтту санатына бұзы мұхбірлерімізде қаталды. Владимир Ященко РТ балалықтан өз қармағындан айырылмай. Ойынды 50 елдан берлі бүтін бош вақытыны су янында кечере. Бүгін леврек балығыны тұтты. Если снять шкуру и приготовить в сливочном масле, это будет просто объедение. Это будет бомба. Балық яқшы тұтылмасы үшін сув-сувы қолмалы. Осы жаққа dayanмай, әмде ай толу олғанда тұтылмай. Ама әнесасы балық тұтмақ үшін яқшы кейф керек дей Владимир. Кто-то ездит в горы, ходит, кто-то ходит к морю. А у меня рыбалка. Я отвлекаюсь от всех жизненных проблем. Бүгіну менде өзіму балықчы оларақ сынап бақтым. Қармақны аламыз, сол қолнен оның ұжыны тұтамыз. Таяқны төпеге көтереміз ве яваштан суфға далдырамыз. Хенді тек беклемек қала. Скажите, в чем здесь рыбалка? Ну как же, а чем это не рыбалка? Смотрите, какой прекрасный осетр. Красавчик! Вот она, настоящая мечта любого рыбака. Риза Османов Бақчысарайдаки Мерсин фермасының мүдірі. Оның қожалығында 5000-ге яқын мерсин балығы ve 4000-ге яқын форель бар. О балық асравынен әнді 4 елдан берле оғраша. Деликатесны Қырым бойынша аман-аман эпысы ресторанларға еткізе. На самом деле мы своим хозяйством можем обеспечивать самого капризного рыбака в Крыму. Форель ән фаал балық сайла, оның үшін она ән келешіклі суф, 13 градуста олмалы. Балықларға бір күнде 3 кере мақсус ем берейлер, бұл келкі ве витаминлер қарышмасыдыр. Форель радужная, она является очень вкусной и питательной рыбой, и деликатес это высшего сорта. Форель балығыны өстермек ве ресторанларға сатмақ үшін ярым ел вақыт керек. Оны көрмек ве кейфленмек үшін бұрқач daqa етірлі бөле деликатесіні тавада пішірелер. Балықны лимон ве нар соусынен ашайлар. Тамамнар емекке татлы дат бере. Мен балық тұтмақ женянының бүттінінден бұл қадарларыны энчоқ бегендім. София Шукурова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Милет үшін. Бүгінге бойы пысы хаберлер Милет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.